أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. U-Allah uthi kukhona lawo bantu lawo abathile abathi siyakholwa ku-Allah, siyakholwa nokusuku lokugcina, ilanga lokwahlulela, kepha bengebona abakholwayo. Subhanallah. Then Allah says, yukhadi'una Allah walladhina amanu. Ezinhlizweni zabo bazitshela ukuthi bakhohlisa u-Allah, bakhohlisa kanye nabakholwayo. Subhanallah. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Kepha abakhohlisi muntu ngaphandle kwabo, bazikhohlisa bona futhi ababoni. Brothers and sisters in Islam, ngicela ukubeka lokhu kucace angiqale ngokunibingelela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njengoba ngilana, angizelanga ukuzonitshela izinto enifuna ukuzizwa zodwa, kodwa ngizonitshela nezinto okumele nizizwe ngoba aziphumi kimi. It's a must ukuthi uyizwe. Mawungafuni ukuyizwa le video ungayibuki. So lawo Allah ukhuluma iverse, lamazwi la mina ayangithusa. Uthi Allah phakathi kwamakholwa kunabantu abasiyela ukuthi bona bangamakholwa, bayakholelwa ku-Allah, bayakholelwa nakwelanga lokwahlulela, bebe bengewona amakholwa. Abeyitshela bathi bakhohlisa u-Allah nabakholwayo, kanti bazikhohlisa bona kodwa bazi. Mina leyo verse leyo ngiyimi mina iyangithusa. So bafowethu, mina njengoba ngila angikhathalelanga kuthenjwa, ngoba mina ngizokulethela umlayezo njengoba unjalo. Ukuthi mawufika kuwe lowo mlayezo loyo ufika uhlale kanjani, akudoko eligayelwe okashanda umntwana lelo, idoko eligayelwe wena, kodwa mina ngizokulethela umlayezo njengoba unjalo. Bafowethu, kunamazwi ashiwo unjingalwazi injulabuchopho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uthi eyintweni eyiningi azesabayo kule nkolo le yama Muslim, usaba the corrupt scholars, usaba abantu abafundile kodwa aba-corrupt, abazobe befundisa abantu izinto ezi-wrong egameni lenkolo. Wakhuluma lokho kwagcwala umlomo. Wayengawakhulumi-ke amanga, ngoba namhlanje siyabona siyagcwaliseka leso siprofetho leso. Namhlanje abantu badukiswa abantu abathi bafundile, abantu abathi banolwazi. Ibhlungu-ke le eyenzakalayo, ngoba njengoba lo muntu lo edukisa abantu, akayi yedwa esihogweni kodwa udonsa iningi, uhamba neningi. Bafowethu, masulmane, ma-Muslims, ngiyanixwayisa zingane zakwethu ngothando, hayi ngoba mhlambe ngithanda ukuba ngiyintanda kubukwa noma ngithanda ukubukwa ngani, kodwa ngikhuluma into nani eniyibonayo iyenzeka mihla namalanga. Imagine ufaste iRamadan yonke, unethemba lokuthi u-Allah uyizwile imikhuleko yakho, uyayithethelela iziphambeko zakho. Ekugcineni lapho u-Allah announce khona kwizingelosi, on the day of Eid, u-Allah uya-announce kwizingelosi ukuthi uyaziqhenya ngama-Muslims, uyaziqhenya ngabalandeli baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bonke on the day of Eid, they are being forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Baxolele Allah subhanahu wa ta'ala. Uthola ukuthi wena awubalwanga kulabo Allah ubaxolele. Ufila kanjani makwenzeka kanjalo kuwe? Kunabantu abakwenzisa leyo nto leyo wena ungazi ukuthi bayakubhayizisa. Lalela inkulumo yami iqonde kulabantu laba abayenza ibid'a on the day of Eid. Ngiyenzile i-research, ngilenzile ucwaningo. Ulalelisise. Le zakatul fitr eyimali eniyikhiphisa abantu on the day of Eid is bid'a. Anguphindele. Le zakatul fitr eyimali eniyikhiphisa abantu nina before Eid Swala on the day of Eid, be it 35 rand, be it 40 rand, whatever lokhu nina nikalile, leyo mali leyo is bid'a. Ngiyenzile mina i-research, ngitholile ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wakusho kwagcwala umlomo ukuthi kumele kube ama-grains, kumele kube imbewu, seeds, grains, kumele kube uflour, noma kube ukolo, noma kube umbila, noma kube i-rice, noma kube i-meal rice, noma kube impuphu, noma kube ushukela, konke nje okungama-grains. Siyathola ukuthi ngesikhathi saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayekhona amasahaba anemali, the likes of Abdurrahman bin Auf, the likes of Uthman ibn Affan, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, baningi ababenemali. Uma ngabe kwakuvumelekile ukuthi kukhishwe imali, babengatshela uRasulullah sallallahu alaihi wasallam ukuthi Rasulullah, thina ngoba imali sinayo besicela ukukhipha imali, asifuni ukukhipha ama-grains. Kodwa abazange bakwenze lokho. Uma ngabe ngenza ucwaningo, ngitholile ukuthi isithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala azange sikwenze lokho, no ukuthi mhlambe watshela amasahaba ukuthi onemali angakwenza. Ngesikhathi sika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayikhona imali, ayikhona ama-dirhams, ayikhona ama-dinars, imali yangaleso sikhathi. Kodwa asitholi emlandweni ukuthi bakhona ake wabakhiphisa imali or akhona amasahaba ake wona akhetha ukukhipha imali wawavumela. Uma ngabe-ke ngiyehla nocwaningo, ngithola ukuthi kuthiwa umuntu ovumele leyo nto leyo u-Imam Abu Hanifa. Okunzima kimi ukuthi mina ngikholele kuleyo nto leyo. Why ngisho kanjalo? Is because u-Imam Malik rahimahullah ta'ala waye-student ka-Imam Abu Hanifa, and u-Imam Abu Hanifa siyathola ukuthi wamitha at least wahlangana na about 9 yamasahaba abantu ababephila no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayefunda kubo direct sallallahu alaihi wasallam. Kungime emphinjeni ke mina ukuthi ngakholelwa ekutheni u-Imam Abu Hanifa angapromota ibid'a enjalo, yet i-student sakhe u-Imam Malik akhipha amagama ukuthi umuntu owenza ibid'a useyiqalele yakhe inkolo. Akunginiki imqondo mina lokho ukuthi u-Imam Malik oyi-student ka-Imam Abu Hanifa angathi umuntu owenza ibid'a useyiqalele yakhe inkolo, bese i-ustadhi yakhe, utitshera wakhe u-Imam Abu Hanifa yena kube uye othi abantu banelungelo lokukhipha imali yezakatul fitr. Akunginiki imqondo mina lokho. Kodwa ngitholile ukuthi kuthiwa u-Imam Abu Hanifa, lalelani-ke sengivala, kunencwadi uye bookshop uyayifuna my brother, ithi The Blind Following of the Madhahib, abantu abalandela ama-madhabs, ama-imams ngokuphumputha blindly. Kuleyo ncwadi leyo u-Imam Abu Hanifa uthi mina ngingumuntu, uma ngabe uthola ukuthi ngenze noma ngithe akwenziwe into ephambana ne-Quran or ephambana ne-Sunnah okuyisithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, leyo nto leyo ungayenzi. And okunye Imam Abu Hanifa uthi ungalinge wenze into okuthiwa ikhulunywe u-Imam Abu Hanifa or Imam Abu Hanifa uthe yenziwe, ungakayenzi research wathola ukuthi u-Imam Abu Hanifa leyo nto leyo uyithathephi. Ngalamazwi bafowethu kunzima kimi ukuthi ngivume ukuthi u-Imam Abu Hanifa opromote le bid'a le yokuthi nge-Eidul Fitr before Eid Swala kukhishwe imali kuthiwe izakatul fitr.
kunzima ukuthi ngikholelwe mina kuleyo nto leyo, ngoba sengitholile kuleyo ncwadi leyo, The Blind Following of the Madhahib, ukuthi akekho kulabo imam la abawu-4, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, and Imam Ahmad bin Hanbal. None of them is the founder of any madhahib. Akekho noyedwa oqale imadhhab kulama madhhab ayi-4 engikhuluma ngawo. So kusenokwenzeka ukuthi labantu laba abaqale iHanafi madhhab yibona labantu laba abapromisa le bid'a le, hayi uImam Abu Hanifa oseqophelweni eliphezulu kangaka ngokwe-knowledge ye-Islam, owayethola i-knowledge kumasahaba abantu ababephila noRasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nizongixolela bafowethu, angikwamukeli mina lokho ngale izathu lezi enginibekela zona. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.